usuku nosuku ngiye ngithi uma ngibuka esibukweni ngethuke nami ukuthi kanti ngiyithanda kangaka, kanti nginomona kangaka ngami. Uyazi ukuthi angithandi mina ukuthi kube khona into ekhulunywa omunye umuntu ethinta mina ngendlela lento engayithandi ngayo. Kwesinye isikhathi ngiyambona ngazuthi mhlampe senginehaba kakhulu. Ngike ngicasule nje na ukuthi umuntu ufuna sikhulume ngento akade ngikhuluma ngayo la emafonini kuma-social network. Ngike ngicasule ukuthi umuntu uke fune ukwazi ngento ethinta mina noma emayelana nempilo yami. Kuye kuzwele kakhulu enhlizweni yami. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ngigcina ngimphendula sakumphoxa ngoba angifuni lutho ngempilo yami, mina angifuni lutho ngami. Ngiyayibuza ukuthi kazi ukhona nomunye umuntu onomona ngaye njengami. Ayikho into emhlabeni engiyithanda njengami. Indlela engiyithanda ngayo mina yenza ngigcina ngincishelwa ngisho nawo uthando ekumele ngithande ngalo omunye umuntu. Ngiyithanda ngize ngifike ezingeni lokuthi angisakwazi ukuthanda umuntu ngalendlela mina uqobo engiyithanda ngayo. Angazi noma into embi le noma into errong, kodwa nje uma ngiqala ngiyibheka ngithi ngiyayihlaziya ngiyangithole lokho ngempilo yami.